Dahil ko na niya po Ben Maggay, siya ti author. Ito yung ordinansa, nga Love and Devotion Ordinance. Ket isibboyo, dakay kanuti muna nga mangisibbo, dayay kabarbaro nga kalulukat, One Ilocos Sur Hotel. Okay, so, naggasat kayo po. Kadakay ito muna nga mangusar. Ngayon nag-agasat kayo manen. Nayo nagpay ti premyo na. No, tatangarabige, makapotot kayo ba eh? Nandabunga na. Alam mo, kaya kadigitay kakadayaw ng opisyales ti Pagilian, kaming ti Sanggunyan Panlalawigan, idadalwan ni Vice Governor Ryan Singson, palakpakan tayo man na po, na naglalaing, digitoy ti kalalaingan, tatanga bukal. Nya, aming nga bukal nga naglabas, dito apo, nga set, nga grupo ti bukal, isuda ti kalalaingan, palakpakan tayo apo. Amok deta, ngamin, nabayaga ko ti gobyerno, 50 anyos ko na po ngagserserbi, akas public official, ado naglabas kanyak, nga bukales, kada na dumadumang nga posisyon, nakita dito galad, dito yung opisyales, tatada lang ang kapuot, apo, ti kalaing, dito nga bukal tayo, dito Sanggunyan, Panlalawigan, ti probinsya. Palakpakan tayo man ng Sudan. Kablawak met apo, dito opisyales, ti kapulisan, barbaro dito yung provincial director tayo, iti Ilocos Sur Provincial Office, ti Colonel Agosto Asuncion. Ito po. Kastamet, dito kakadwak, padak, kagserserbi ti gobyerno, idadolwan, dito na dumadumang nga hepe, nga ti administrador tayo, niya po, Marlon Tagorda. Ito po. Kastamet, dito consultant tayo po, duwa nga consultant ko dito, bukal na PLID, consultant ko, nag-vice governorak, nag-gobernadorak, at ito po ni Sir Asher Javier, kadwana ni Ma'am Ellen Alandoni. Dito po ti mang tultulong kanyak nga ti babaen tindak pa nagserbi. Kaya kagurunaan na kada kayo po nga aga-asawa. Kunan niya po benta tayo, agribo po ti nag-apply. Ngem ti kabaylan ti provincial government nga na-assess apo na kayo pelatin muna. Taadda kami digitay ko apo, nag-apply. Ngem, nagsina dameten. Ngem, dinadamag na ito'y, nagtipon na manen. Nga kunwari, nagtipon na, tanong, maladala na yung premyo da po. So, di jay ti kitain tayo, tahanga mabalin di jay. Masapol, di pudno, nga agayat, agim nayat, ayat, nga 50 years and above. So, magkita yung po, ito'y gobyerno provincial basta. At natin kayo awagan ng One Ilocos Sur 10-point agenda. Kaya sa uwi na po, manipod di antes kapela nga may yanak. Aging gana ti ultimo tibiyag mo. At da programa tayo, apo di kita. Anya nga edad, anya nga status ti panagbiag mo, siya sino ka man, at da programa tayo amin di kita po. So, di kito ya po, nga programa tayo, binukel me lain na po. Di kito kakasirib, nga kami, di Sanggunyan, Panlalawigan tayo po. Palakpakan nyo yung Sudan. Kaya't itatangarami, barbaro, apo nga, panang padayaw, ti siya sino man nga masabat mo, kastoy ti Ilocos Sur yan. Agbiag, data ti baro nga Ilocos Sur, a way of expressing respect to anyone, especially kadigite siyang sangaili tayo apo. Yet tonight, we honor something truly beautiful, the gift of enduring love. The Ilocos Sur Love and Devotion Award is our province tribute to couples who have stayed united in fidelity and commitment for 50 years and beyond. Tatabo, kuna kadigite agas-ases, iti
Provincial Social Welfare Office tayo, nag-assess na nalipatan dak siya. Kaya na kami kinibakit ko, kaya 57 years mimeten. O na po, natipkir kami pelang siya. 57 years. Ang mo yun, naging 57 years bigyan pa nagtipo mi kinibakit ko. Adda talo nga potot ko. Kanya na, talo. Dati talo nga potot ko, nang tedamet ti 11 nga pinoto da. So nga da 11 nga po. Nagi 11 nga po, ang mo dapat ti pumutotan siya. Nakapotot dapat ti 8. So nga 19 apo, iti apok. 11 ti apok. 8 ti apok ti Tomeng. O, kitam, ke 57 years mi agasawa. Kaya manangasin niya po, kakasyan na kami met, napigsa kami pemet lagasawa. So inumutibiyang, kaup-operar ko, dito 2 nga Tomeng ko. Nagpa-operarak, hindi 3 nga bulan tinapalabasin. So nga ako namin si doktor tayo, si healing na deta po, totally healed deta Tomeng mo, after 5 months. So nga by February, so no Ilocos Sur Festival tayo, ay mabalindak to tumarayan. Napigsan to ti Tomeng kon, palubos na po Diyos. So, deta po siya makita din, marigata nakpela nga muli, 3 bulan pelain after my operation di 2 nga Tomeng ko. So, your lives reminds us that strong families are the heart of a strong community. This program is institutionalized through the Provincial Ordinance number 0242 nga pinanday ni Apo Ben, pinanunungan met amin dito kaming isang gunyang panlalawigan. Recognizing that your devotion is more than a personal journey. It is an inspiration. Akas ko lang na tayo po. Inspirasyon dito sumarsarno kada tayo. You show your younger generations that you show to our younger generations that lasting love is possible and that marriage thrives through patience, resilience, and choosing each other every day. Tatayo apo ti ehemplo iti dete akaskula tatay niya po Ben, bugka-bugkawan na kami bakit mo. Gano'n nila kami, paname, bugka-bugkawan di bakit na, naanos tayo, naanosan tayo, babaen ti, panagin nayat-ayat. So, very powerful dayay, panagin nayat-ayat apo. So, as we celebrate this evening, we also reaffirm the provincial government's commitment to nurturing family-centered values and creating programs that protect and strengthen the Ilocano home. When families flourish, communities prosper, and the whole province moves forward. Kita po, nagkikesada nga tumibker, tano kasta maornos tayo, iti ko na tayo nga Ilocos Sur, 1 Ilocos Sur. Tadato'y 1 Ilocos Sur po, dato iti mang big-big, ti panagkikesa, tano anyaman nga mapaspasamak, kabayaran tayo apo, tada panagkikesa tayo, nga Ilocos Sur yan. So, napalakpakin ka rin. So, to our golden lovers, golden couples, your example strengthens not only your families, but the entire province of Ilocos Sur. We are very proud to celebrate your legacy of loyalty, respect, and unwavering love partnership. May your devotion continue to shine, encourage our youth to believe in lasting love, and inspiring all of us to build a stronger and more united one Ilocos Sur. Apo, nalukatanin, deto'y tatangarabi niya, maturog kay diya Ilocos Sur Hotel tayo, nagsilomet diya 1
Ilocosur Christmas tree, nalukatame detoy one Ilocosur Wonderland. Ipasyar yun to, digiti pamilyayo, apo. Napintas detoy one Ilocosur Wonderland para kada tayo amin. Manipot ti ubing, ingganan na taingan, napintas apo nga pagpasyaran. So detoy apo, ti regalo mi manen, kada kayo Ilocosur yan. Kaya nga rod, itultuloy tayo. Itinapintas na bileg nga panaginayat ti tumonggal mesa, Diyos unay tiagina. Agbiag!